čarobni svijet. Biba i zmaj. Ne. Bobby i zmaj. Bila jednom jedna djevojčica koja se zvala Biba. Ne ide tako. Bio jednom jedan dječak koji se zvao Bobby. Prestani mi kvariti priču. Šuti i slušaj. Dakle, Biba je kao i obično šetala začaranom šumom, kad je odjednom stigla do pećine. Pa tu priču već znamo. Biba i divovi. Krivo. U toj su pećini bili divovi, ali tada su se već vratili u svoj dvorac. Dakle, Biba se približila pećini kad je uočila da se netko uselio u nju. I zato se odlučila to istražiti. Ne! Ovako je bilo. Bobby se približio pećini i odmah je ušao unutra. Tada! Bobby se ničeg nije bojao. A uz to nosio je oklop i imao je mač zato što je bio slavni vitez. Dakle, Biba je oprezno zavirila u pećinu. No, čim je provirila unutra, našla se licem u lice s mladunčem zmaja. Bibu nije bilo strah, nego mu se odmah približila da ga pomazi. A mladunče zmaja jako se voljelo maziti. Glupa priča. To je priča za curice. Beba zmaj koja se voli maziti. Ne! Nego je Bobby ušao u pećinu i našao se licem u lice s užasnim, strašnim zmajem. Ali Bobby se nije bojao. Isukao je mač i ušao u borbu sa zmajem. To je strašna priča. Za hrabre dečke. Ne. Moja je priča hrabra. I to puno hrabrija od tvoje. Dakle, u pećini nije živjela samo beba zmaj. Kako ju je Biba mazila, od nekud je doletila mama zmaj, koja je bila ogromna i strašna. Mama zmaj se bojala ljudi jer su ljudi lovili zmajeve. Ljudi nisu znali da zmajevi nisu zli. I tako je mama zmaj mislila da je Biba kao i svi drugi ljudi, te da želi učiniti nešto nažao njenoj bebi. Krenula ju je braniti. Riknula je strašnim zmajevskim glasom. No, Biba se nije uplašila. Stala je pred mamu zmaj i rekla: Hej, ne želim ti ništa loše. Pogledaj, gle, beba i ja se mazimo. I tada se beba zmaj opet krenula maziti sa Bibom. A mama zmaj je vidjela da im je Biba prijateljica. Biba, zmajevi su zli. Sve to znaju? Nisu. Jesu. Nisu. Jesu. Ne, nisu. Jesu. Nisu i nisu. Jesu i jesu. Slušaj me sad. Bobby je bio u pećini i borio se sa zmajem. A zmaj je rigao vatru, rikao i puhao. I mahao je svojim repom. Ali Bobby ga je uspjevao izbjeći. Bravo, Bobby, ti si najbolji Bobby! Biba je bila u toj pećini, a ne Bobby. Pa, i Biba je bila u pećini, ali bio ju je zarobio strašni zmaj. A Bobby ju je došao spasiti. Biba je bila nježna princeza u ružičastoj haljini i vrištala je od straha kao i sve djevojčice. Tako je vrištala. Princeza? U ružičastom? Vrištala od straha? Joj, kako ti takvo nešto padne na pamet? Prvo, ja nisam princeza, nego djevojčica. Drugo, omiljena boja mi je žuta. I ja nosim žutu haljinu. I treće, ne vrištim od straha. Ja se ne bojim zmajeva jer su dobri. Ne, zli su. Dobri su. Sad me slušaj i prestani prekidati. I tako je Biba rekla mami zmaj da je šuma sigurna. Pa ona i beba zmaj mogu ostati živjeti u pećini. To im je obećala Biba. Zaštitnica životinja i šume. Tadadam! Ne i ne. Bobby je pobjedio zmaja i spasio princezu Bibu. I Bobby je bio junak kojem se svi dive. Priča ti je baš glupa. Pa i tvoja je glupa. U mojoj priči barem ima tebe. A gdje sam ja u tvojoj priči? Biba zaštitnica šume. Derle jedno.
Pa, Da znaš, ljutim se na tebe. Biba se zamislila. Istina. U njenoj priči nije bilo Bobija. Ona je bila glavna. A to je bilo malo sebično. Što mislite? Da. Stvarno je bilo sebično. I odjednom Bibi padne na pamet odlična ideja. Bobi, ajmo skupa napraviti priču. Može? Ne. Ajde. A dobro, kad si tako zapela, može. Dakle, ovako. Jednoga dana Bobi i Biba šetali su šumom. I došli su do pećine u kojoj su nekoć živjeli divovi. Tada su primijetili da se netko uselio u pećinu, pa su odlučili istražiti i upoznati nove stanare. Da. Zatim su ušli unutra i odjednom se pred njima našao jedan strašan zmaj. Da, činilo se kao da će ih zmaj napasti, Ali, zapravo, to je bila mama zmaj, koja je branila svoju bebu. Bojala se da Biba i Bobi žele nauditi njenom mladunčetu. Ali Bobi i Biba bili su hrabri. Vidjeli su da je u pećini mladunče zmaja, pa su ostali mirni dok im se mama zmaj nije približila. Da, Biba reče mami zmaj. Ne boj se, mi smo ti prijatelji. A zmajevi, kao što znate, mogu govoriti. Razumiju sve što im Biba kaže. I zatim je Bobi ispružio svoju ruku, a mama zmaj ju je pomirisala. I tako, kad se mama zmaj uvjerila da su Biba i Bobi prijatelji, čak im je i dopustila da maze njenu bebu zmaja. A, da. A kad su postali još i bolji prijatelji, mama zmaj dopustila je Bobiju i Bibi da joj se popnu na leđa. I tako su zajedno letjeli nad šumom i štitili je. Svi skupa bili su zaštitnici šume. Da, Bobi, Biba i mama zmaj. Joj, kako dobra priča, zar ne? Juhuhuhu, da, ova se priča i meni baš svidjela. E sad, iako je mačanje s bebom zmajem bilo malo za djevojčice. Baš, kako da ne? Daj, šalim se. Aha, pa dobro. To je bila priča o Bibi i Bobiju. Biba, Bobi i zmaj. Ta-ta-ra-ra! Gledamo se idući put s novom pričom. Novom strašnom pričom. Ne, smiješnom pričom. Ne, najljepšom pričom. Može, najljepšom pričom. Laku noć, prijatelji!